У просторіо Младежського центра це Катріначе уж 8 roky každej stredi otrimuju veganski večeri, ktoré organizujú mladí zo zajednici Jazas. Oni včera večer za šitskih naščiviteľov vareli veganski jedla u ramikoh projekta Večera zo sušedami. Mladi zo Jazasu pririhtali kapuščeníky i bobaljki, a poneže politika C. Katrinac taka, že še ne ponukaju jedla životinského pohodzenja, bobaljki preljali zo s mađunom mesto zo s maslom, ali vi patra, že toto naščiviteľom ani kuz nie zavadzalo. To što niko od nas nije stručan kuvar. Ніхто з нас не фаховець у варенju. Бекшини то було перший раз, že rihta daco komplikovanše od pudingu, ali prave preto nam bilo i interesantne. Toti jedla sme prenašli na internetu, a naša pajtaška na YouTubeu prenašla aži tutoriali jak ih treba prihotovic. Čak tutoriale kako se spremaju. Poneže organizatore boli zadovoljni zo znaščivu na večaru veganske i ruske kuhnji, u nastupnim periodu mladi zo Jazasu planuju organizovac i večar ruskoho filma.